Mañaricsunchas, hermanos míos. ¿Ya? May munasqa tataygu Jehová, kay pagarimpi gaman gallarimuygu, ñawpaqta gracias tonigu, nita munaygu Padre Jehová, y marayguchus gantu kimata gawaygu. Por ejemplo, kay tantakuyta, maypichus sumaqta gamanta yachakuygu, y matachus aswanjepaman apamunaygita Padre Jehová, chaytapis sumaqta yachakuygu. Espíritu Santo y kachun kay tantakuypis, chantapis pikunachu pichus tos demanta kawakta o juncharenga Padre Jehová, paitapis yanapari. Kay mañakuita chayachimuygu atawaway Jesucristo tempi. Amén. Mayalin hamusqa kankichis hermanos míos, watmanillichas, kay yaunpaqta kay umallirichito yarisoncha, ¿ya? Hermanoncha Juan Johnny Camacho, pay con grupo Quechua y Quilmanta, namushan. Y paitas caimanta parlariwasu, temanin. Guaños daspas ima suyakuypis cancho, achaytapuy manchukutirichang hermanoncha. Callario hermanay. Tukuy zunasga, hermanos ni, tukuy zunasga. Suyakunchak o maskanchak hasta un wiñay, hasta un causakuyta. Mana chayllachu. Chantapis munanchak kusisga causakuyta. Chayraykuta kunan tiempo pegazi kuncha hinaga ongoykunas. Por ejemplo, kay coronavirus. Wajimag ongoykunas. Kausayninchaktaga uchiquitapas zikuchingo. Wakin zunasga chayta zikuspaga o chayta yachaspaga hasta un cha kausayninguta wiñachita munangu. Chaywampis hasta un kusikuyniyuq kayta munangu. Chaypaqtaq chay zunasqa kaypi atinakungu, qhapaqyaypi o allin riqsisqa kaypi. Wakin zunasqa ningu kay hinamanta. Sichus noqa hasta un goleo kasaq chayqa, qhapaq kasaq chayqa, kawsaynitapis hasta un wiñachisaq nin, hasta un kawsakusaq. O sichus noqa allin riqsisaq kasaq chayqari, tukuy riqsiwanqanku, kusisqataq kawsakusaq ningu, chaywanpis ahinachu kawsaykaman. Atingumanchu hasta un kawsayninkuta wiñanichiyta. Qawarina imaynatachus Biblia kutichiwanchaq chay nisqanta. A ver, qawarina kay Eclesiastés libropi. Por favor, mascarina Eclesiastés libropi. Iskay kaq capítulo. Iskay kaq capítulo chunka uniyo versículo nawansunchaq. Eclesiastés 2:11. Y chapis taringichaña chayqa nogawan ñawil suma, ¿ya? Chaypaqtaq chay ñawpaqqa fotituta churay suma, hermanituy. Ñawpaqqa fotituta. Ñawirina nin. Chantaqa tukuy imata makisniwan ruwasqasniyta watorqani. Imaynatachus may trabajuywan may chica, ni suma may chica. Imasta ruwasqayta chaytaq karqa nuqapaqa qasi mana kaqlla. Wayra hap'iyta munayna hinalla. Kay pachapi chay ruwasqaywan mana imatapis tarirqanichu. Chaypis rikunchaq hermanos tusni, chaypis rikusanchaq fotituta. Ichapis wakinkunawan rikunchaq hinaqa kawsayninchaqqa ahina kashan. Huch'uysito kanchaq nasikunchaq, nasikunchaq. Wiñarinchaq chiquitatawan wiñarinchaq. Machuyanchaq nisuman kasarakunchaq. Viejoyapunchaq. Chanta wañukunchaq. Entonces, gracias hermanito chay fotomanta. Entonces, concha hinaga, zunasga, mana hasta un causayta tingucho, sino ga, kay fotituta concha hinaga, causayga, uchiquitalampas de kun. Huchuylata kasanguta. Nincha hinaga kay ongoyraigu, accidente raigu, guanyupuncha. Chaywan pistapu y casan hermanos ni.
chaywanpis tapuy kasan. Dios ninchaq, chaypaqchus wawarganchaq. Tiempitullapaqchus wawarganchaq Dios ninchaq. Chayman kutichinapaq ñawirina kay Génesis, por favor. Ñawirina kay Génesis ñawpaq kaq capítulo. Génesis ñawpaq kaq capítulo iskay chunka pusaqniyuq versículo. Génesis 1:28. Chay situtpitaq churaysuman chay iskay kaq fotituta hermanoy. Iskay kaq fotituta. Ñawrisuman kay Génesis 1:28 kay hinamanta nin. Chanta paykunata bendecishpa nerqa. Miraychej, kay pachaman junt'aychej. Atiniortaj kaychej. Kamachispa mama gochapi kaq chaywasta. Tukuy p'isgosta. Hallpapatapi tukuy katatajkunatawan mispa. Dios ninchaq Adán y Evata ruwaspaqa, kay fotitupi rikunchaq hinaqa, mana uq tiempitullapiyaq chuswarqa. Kaypi t'ukurisuman kay imagenpi. Adán y Evataqa Jehová Diosninchaqqa uq k'achitu jardinman churarqa. Mana nisumanchu pampallaman churarqachu, manaqa t'ikitasta churaporqa. Entonces, Dios nincha Jehová sumasta kaita gustachikunangupaga tukimata gorja. Por ejemplo, si Dios nincha Adán tamana ñawiyuq taswaman carga, atimanchu carga chay achituta jawarit, mana gasipaj kaman carga chay hina achitu ichari. Si mana ningriyo kaman carga, atimanchu carga uyarita chay leonta, elefanteta, o pisgatutapis takrita uyarimanchu karqa. Ichapis mana gasi kaman karqa ahí. Sengetal churarqa ahí Dios ninchaq Adantapis. Imapaq sengal churar. Chay hina k'achitu t'ikitasta muskirinanpaq. Entonces kuncha hinaqa kaypiqa Dios ninchaqa mana gasipaqchu uq tiempo pagaqchu kayta ruwarqa. Sinoqa Adán wiñay causakunan carga. Pero imaraygu, gracias hermanito chay fotomanta, imaraygu mana ajnapi causakorgachu. Imaraygu mana ajina k'achitupi causakorgachu Adán y Eva. Ni kunampis noganchis mana causakusanchakchu ajnata. Jawarina, kutichirina chayman. Génesis ñawirina. Génesis iskay kaq capítulo, asoñawpaqsituman risunchaq. Génesis iskay kaq capítulo, chunka pisgayuq versículo manta, chunka qanchisniyuq versículo kama. Génesis 2:15 al 17. Taringichaña chayqa y chaypi qhepan dibijutucho resuma hermano, por favor. Entonces, kaypi agnata Jehová Dios ninchaq nerqa. Ñawrina, Génesis 2:15 al 17. Tata Diosqa zunas wasganta Eden huertaman churarqa, llank'anampaq, qhawanampaqtaq. Chaymanta tata Diosqa kamacherqa zunata. Huertapi tukuynin kaq sach'amanta mikhullanki. Allin kaqta, mana allin kaqta sach'amanta, sach'aq pogoynimanta amapuni mikhunkichu. Chay sach'aq pogoynintachus mikhunki chayqa, wañunki nispa. Chayllapi Dios nincha Jehová wañuyta ojarerqa. Adán y Evataqa nerqa tukima mijuyta tingi, tukuy sach'amata mijunta tingi nerqa. Pero sach'allamanta ama mijunkichu nerqa. Chay dibijututo rikuncha hinaqa imata Adán y Eva ruwarqa. Chaypi chay pogoyta mijuygusan. Y chaypi mijuygusarqa Jehová Diospaq ma kasukorqachu. Diosta wasancharqa. Chaymanta pachaqa Adán machuyarqa. Chaymantataq wañuporqa. Entonces, rikuncha hinaqa Adán y Evaqa wiñaypaq kawsakuyta atinman karqa. Pero payqa Diosta kasukunan karqa. Mana chay pogoyninta mijunanchu karqa.
Chay hina, chay mijusan laiguta, guañuporga. Gracias, hermanito, chay dibujutimanta, chay magemancho de. Entonces, si concha hina, hermanos, ni, y mata, entonces, chaymanta pachaga, Adán guañoita gallareta. Tucuy no ganchespis, guañoy panzisancha. Chaywampis, hermanos, ni, y mata guaño y cama. Iman tani suman guaño y manta. Ascas unas kay hinamanta tucuringo, o kay hinamanta parlaringo. Kay ejemplos tachurarisuncha, ¿ya? Wakin gunaga, por ejemplo, ningu guaños paga, almanchis causarin. Causacunin, mawañunchu. Cheganchu cama. Kay castellano pinicun, alma inmortal. Wamana wañunchu alma ningu. Ahnata yuyangu wakin zunasca, wañuimanta. Wakin gunata kay hinamanta yuyangu. Wañu puspaga, hanak pachamas y punche. Chaypi causa kunche ninga. Ahnachu kama. Ahnatachu okurisuma no ganchispis. Wakin gunata rika y hinamanta tokuringu. O kay hinamanta ningu. Wañu puspaga, wah imapi causarimuncha. Y chapis caimanta oyaringuicha, castellano pinin, reencarnación. Animalcitopi, wah imapi causarimuncha nenga. Ahnachu kam, waño y manta. Chaitachu tukurisuma no ganchespis. A ver, Biblia y matani wancha caimanta. Mascarina kai Eclesiastes libropi. Chaypi sumakta sutinchawanchak imainachus kasanchak. Kasan guañuspa. Eclesiastes libro pi, hiskon kaj capítulo, pisga kaj versículo, chanta chunkata ñaurizo, ¿ya? Ñaupacta ñaurina pisga kaj versículo. Eclesiastes 9:5. Taringicheña chayga, no vamos kuska ñaurizoncha, ¿ya? Ninka y pega ahnata. Causas kunaga, wañunanguta yachakungu. Wañus garri, mana imatapis yachakunguchu. Manatak imatapis taringuñachu. Imaraykuchus paigunaga gongayman churasqa kangu. Chayqa sutisiti wañupuspaqa nimata yachanchachu ni. Nima kañachu, manaña yuyanchachu ni. Ahora hasta ñawpaqman zirina. Chunka kaq versículo 10, versículo 10. Imachus wanaykipaq tiyan chayta tukuy kallpaykiwan ruway. Imaraykuchus wañuspa maymanchus rinki chay ukhu pachapiqa manaña ima ruwaypis kanchu. Ni yuyanapis, ni yachanapis, ni yachaypis. Sut ikasani wañupuspaqa ni matas ruwayta tinchachu. Kaywan kikincharisuma. A ver, kay si tú te dices ahí, kikincharisuma. Toko y chapi no ganchega, maimampis viajarincha, ¿eh? Maimampis rincha autopi. Y chapis kay punataman hamuncha, Aiquilemen rincha, Santa Cruz man rincha, ¿eh? Chaypitak mais ay cosca no ganchis risancha, viaja sancha. Chayllapitak puñus berincha. Mala piensas para charbenchaña, maimanchus rancha chayman. Mana ni piensas para. Richaris patra nincha, guay, chayasga niña nincha. Pero uxatitulia puñorane nincha. Wañus gas kikin ni suman, kikin kasanguta. Mana ni más yentenguchu. Gasini, tukima tukukun chaypi. Manaña piensanguchu. Manaña ni matas wanguchu. Y mainatachus upuñusga ni matas wan, kikinta ni wañus a casa. Kunantak chayraygu tapu y casa, hermanos ne. Wañuywan tukukumanchu. Manana ni makam. Y matay ni suman. Chaypichu tukima tukukuman. Wakin zunasga chayhinata yuyangu. Ariningu. Wañupusga ni makanchu. Mana ni ma suyaku y kanchu no ganchekpanin. Chaypi tukukun. Pero Dios nincha Jehová wawanektaga
Pai watajmanta kawsarichimuita atiwasuman. No gancheta. Watajmanta kawsayninchesta wasuman. Chaymantataq parlan Bibliapi. Por ejemplo, Bibliapegani wanchaqa que ujucho y grupitoga kawsarimonga watajmanta. Pero mana kay papachu, sino hanaq pachaman. Chaypega kay 144,000 ni la Bibliapi. Solo 144,000. Paykunaqa hanaq pachaman rengangu Dios Jesús wan kamachejkuna kangangu. Pero chaywanpis kan waj esperanza. No ganchejpaj kan waj esperanza. Chay esperanzata casan kay hechos. Ñawiris kay hechos libropi. Hechos libropi. Chanta chay dibujito chura el suma, hermanos ni. Por favor, kepan dibujituta. Hechos 24:15. Chay pega kay hinamanta nisan. Hechos taring chay nisaga, no va a el suma. Kay hinamanta ni. No gapis kay zunas hina suyakunanita. Chegan zunasta. Mana chegan zunastapis Dios chimunanta. Dios nincha kay hinapi dibujitos y kuncha hinaga. Watajmanta sarimonganguni. Chaypis y kuncha hi, chay jepampega, cementerio ni kuni. Chaypi, chaymanta sarimsangu. Entonces Dios nincha Jehovaganin kay esperanzata no ganchej manguanche que watajmanta causarimuita tisrancheja. Chay wampis kay pega iskay la llamanta parlasan justos nin. Oni son chegan zunas. Pikunata kay chegan zunas kangu. Biblia pegani kun chegan zunas ga kangu. Pikunachus Dios tiene kungu. Paitata sumachta kaskungu. Paigunakangu, por ejemplo, David, Noé, Daniel, Ahna Cheganzunas. Gracias, Aidibutumanta, hermano, gracias. Entonces, Paigunaga Chaichegan Kazunas Kan. Paigunaga Watamanta causa limonangu, Kusisa causa kunangupa. Pikunata kunankanguman Kaimana Cheganzunas. Para sanchachu kay saglas unas mana Biblia mana chay mantachu parla mana chegan unas nispaga parlasan pikunachus mana diustas exerganguchu mana zexisparata guanyupungu yachanche hinaga ñaupas unasga mana ni la itapis yacharanguchu nita uyaranguchu Dios manta chaypita guanyuporgangu. Pero paigunaga mana yachaspa waniporgan. Entonces Dios nincha Jehová watajmanta sairichimonga. Chay paigunata Dios manta yachakuita kallarengan. Chay hinamantata paigunapis wiña y causaita hapita atengan. Zikuncha hinaga ashka zunas causarimongangu. Watajmanta kay halpaman causarimongangu. Chayga mana cuentulacho, kangapuni, y maraigu chayta nincha, y maiguno ganchini suman, ari kangapuni kay watajmanta causarimui, y maraigu chayta ni suman. Javarina, Bibliapi kutichiwanchak kayman. Javarina kay ñawpajkaj Corintios, chunka pisgayo kaj capítulo, iskay chunka versículo manta, iskay niyo versículo kama. Primera Corintios capítulo 15, versículos 20 al 22. Taringichek ni chayga, no van a cuscañar el suyo, ¿ya? Ninka y pega. Chaywampis Cristoga, Wañus Gasmanta, causari chisgapuni carga. Paiga, Wañus Gasmanta, ñaupa causari morga, ñaupa poco hijina. Imainatachus wañoiga uxunanectas y curelga, ajina yatata wañoimanta causari muy plis uxunanectata kanga. Imainatachus adanecta tucuy wañus sangu, ajina yatata cristonecta tucuy causari chisga kangan. Chay garantía, hermanos, ni. Chay garantía casan.
Jesucristo causa rimorga, saer chisga carga. Pero imarayu chayta ni suman, no ganches y colgan chachichay. Y chapis man ahí, chaywampis bibliapi kelgakorga. Picuna chaygunata kelgargangu. Picunachus Jesús ta zikorgangu. Picunachus Jesús ta taporgangu. Zikorgangu sayarimohta. Chayguna cargangu discípulos. Wahzunas wampis. Entonces, paigunaga, bibliapi kelgargangu. Nergangu imainatachus Jesús causarimorga. Chayta garantía no ganchepa. Mana chaylacho, hermanos, ni. Chantapis Biblia pega ashka. Picunachus sabemos kunamanta parlan. Por ejemplo, ichapis yarikungi wahkunamanta. Kay pinoga wahkunata wilarisayicha. Por ejemplo, viuda huawan sareta llaqtamanta. Paitaga Elías causar chimorga. Yuarikungich, chanta nesuman nain llaqtamanta viuda huawan. Paiga Jesús causarichelga. Nain llaqtamanta. O tal vez yuyarikungi Jairo huawamanta. Y Biblapi kelgasa casa y mayantachus Jesús causarichimorga. Chantapis Lázaro manta parlawanchak Biblapi. Imaginatachus Jesús watakmanta sayachimorga. O Dorcas. Paitaga ni apóstol Pablo causarichimorga. Eutico. Apóstol Pablo causarichimorga Euticuta. Entonces, caipera wahkunaya, picunacho sarimorgango. Kai ni suman watakmanta causarimorgango. Entonces, chayga garantía no ganchek bacasa. Que guaynoiga mano tu chayapichu tu kuku. Sino ga Dios nincha, mayo inio casanraigu, may ati inio casanraigu, yachan imainachus casancheta. Y yatin paiga watakmanta causanuncheta. Chayta no ganchek yachaiga, chayta yachaiga, hasta un calpachawanche, hasta un fuerte churacuncha. Y maiguchus Dios nincha chayta goita monawanche. Kunanga, kaita yachaspa hermanos ni, yachanches que usumas causa y canga, que watasmanta saerimo y canga, y matazo asuma no ganches kaita japinanchepas, y matazo asuman, y matazo ananches casan. Yachanches hinaga hermanos ni, tumpa mantawanga, Kai Dios nincha tuku y kai sagra y mastra tukuchenga. Tuku y kai nesuma maldades, violencia, tukima chaygunata tukuchenga, mananya kangachu. Y chapis no ganchis chao askas unasga chayta jausunchagla. Zikusunchag y mainatachus chay pasanga. O wakingunaga y chapi wanyupuspaga suyakusancheg watajmanta samusarimuita. Chay wampis. Chayta yachaspaga hasta un calpachacuncha. Hasta guantas Dios manta japekuita munanche. Pero imatas wananchek tian. Imatas tan wananchek tian. Javarina, por favor. Iskay textosta javarisuncha. Ñaupakta javarina Juan, libro de Juan, 15 capítulo, 15 chuncas octavos versículo. Juan 3:36, mascarilla, por favor. Juan 3:36, caijinamanta nin. Taringicheña chayga, cusquita ñaurisuncha, ¿ya? Nin. Dios pawawampi creega, wiña y causa y nios kanga. Dios pawawanta mana kasukogri, mana wiña y causaita hapengachu. Hasta wampis Dios pa kaja piñakuinin, paipa patampi kanga. Kunanta javarina asuañaupasitupi. Juan 17:3. Y chapis ashka no ganchis kaita ñawerincha, predicación pipis de curichincha. Juan 17:3. Kai pegaka y hinamanta nin. Kai min wiña y causaiga. Gank ata chega Dios tas exisunangu. Cachamusgaigi Jesucristo tapis. Iskay nimpis y kunchaga. Zexina tian Dios ninchasta. Dios nincha Jehová sumachta zexina tian.
Wawanta zexina tian Jesucristota. Pero zexina ya chukaman kanan tian. Ni chapi no suman, pero tuku y ningui zexini Dios ta. Yachani pichus Dios casganta. Yachani pichus Jesús casganta nin. Pero mana chayllachu hermanos ni. Zexis paga kasukuna tian nisganta nin. Sichus no ganches causacuita munanches chayga. Hasta Jehovapi, Jesucristopi, iñininchista. Fea ni hasta un pai pichulananche tian. Hasta un pai ascacunanche tian. Entonces, hermanos ni, y chapis no ganchi ninchayna finaga, atisuman pasaita kay Armagedón, Dios paguesanta, pasaita tisuman. Hoy chapis ma pasas un chachu, guanipusun chakñaupasta. Chaywampis chay suyaku y capuanche. Esperanza nikuni, watajmanta kutirimuita. Chay songonchekpi uke esperanza casa. Chayta hasta un causa ininchekta kusichuanche. Hasta un calpata guanche. Entonces no ganchega, sigue Jehová Dios munanche yupaychaita. Paiman askakuita munanche. Zikunche hina kay discurso pega hermanos ni, zikolgancha imainatachis kunan tiempo pega, zunas tiempitulata causas anguta, mana uinaitachu causas anche. Chayreguta imas pimas kasangu sumah causaita. Chaywampis gasimanaka tu kima chayzuasgan kasan. Yachanche hinaga Jehová Adán llevata churaspaga, uinaipas churada, mana tiempitulachu. Alguien suazga paiguna cargangu, chaitas de cucherga, que Jehová munarga, wiñaypas causananguta. Chaywampis paigunaga, mana Dios pag munaininta juntaranguchu. Hasta wanga Dios pag contrampi chulacorrangu. Dios tamana casucaranguchu. Chaymanta pacha wañoiga callarerga. No ganchestas curancama chaywañuitas y cunche. Chaywampis Dios nincha Jehová suyakuita guanche. Chay suyakuita wiña y causa o watajmanta causariwi. Entonces, kuncha hinaga, hermanos, ni kunampi no ganchi suyakusanchi kai esperanzata. Ñawerina, por favor. Apocalipsis 21:4. Ñawerina kai textituta. Apocalipsis 21:4. Chaita no ganchi suyakusanchi. Kaita dicen, paega ñawininkumanta tukuy wagaita pichanga. Manañata huaño y cangachu. Nitah llakipis, nitah kaparipis, nitah nanaipis. Chay ñawpaj kaj imas chinkapuña nispa. Chayta suyasanche. Noganchispis chay causaitas y cuita munanche. Chaypacta, hermanos ni, Jehová munaininta zuana tian, paipi hasta atinekuna tian. Sichis no ganchi Jehová pia tinekusuncha, paimanta apekusuncha chayga, kunan kusisa causa kusu, mana kunalyanchu, sinoga wiñay pa sunwa jalpapi. Maita agradecente Jehová Dios ninchakta chay sumaq suyakuy wasqanchikmanta chaywanta noqanchik wiñay kawsayapinapaq y chaymanta mancha agradecesqanchik. Chantapis hermanunchik Camachuta agradeciyanchata sumaqta wakichikusnamanta Diospaq palabrama hinapuni willariwasqanchikmanta chay may chay agradecesqanchik. Gracias hermanoy Camacho sumaq discursuta comunchik. Ajena discursos mana faltancho sábado domingo 9 de la mañana. Y tú que invitas a en chat, ¿ya? Jepan domingo. Gracias. Con ella un par más de ellos un pone, entonces con anda tos manjaos de vista acá. O con chanapa hermano inche Jonathan Telles pai gana parió un chat. Ayer hermano. Gracias. Suma, alguien vamos a ganguich que es que tanta culincherno, torremanta javas de vistata y acharicusunche, su concharesu.
Y chayta qallarinapaq yachakuyta ñawpaqta takirisunchis Jehová Diosman, payta hatuncharisunchis. Chaypaq masqarisuman 124 takiyta. Chaypi nishan tukuy songo Dios takasukunan. Salmos 18:25 manta orqosa kashan. Chay takiyta pantallapi hawasunchis. Takirinachik. Suma, halin hamos entonces que es que kahtan takuinchehman kankicheh, kuna yachakusunchis astawan, hay torremanta hawas revistamanta y 13 yachaganamanta. Chaypi nishawancheh, imaynata Jehová hark'awancheh. Chayta yachakusunchis, imaynatachus Jehová Dios hark'awanchih. Icha wakichikushaspa yachanchehña ichare, pero kunan astawan Jehová ta hatunchayta tisuncheh sapauq comentarimuspa, parlarimuspa ichare, chaypaq makillanchista oqarinanchis kashan. Kayachaqana orqosa kashan, segunda de Tesalonicenses 3:3 manta chaypinin, Señor taqri nisqanta juntampuni, paymin kallpachasunqacheh, kuraq supaymantata hark'asunqacheh. Entonces, imaynata Jehová Dios hark'awanchik, chaymanta sumata yachakusunchis. Tiyan wakin textos leerinapaq, chaytapas leerimuyta suman, parlarimuyta mana manchachikuspa, noqallanchis kashanchis. Sumaq qallarinapaq parrafosta leepuwasunchis hermanunchis leeresma, qallarisun leerispa parrafunota. Jesús ka yachachisqani ashka llakiyniyoq kanankuta. Wañuchinanku karga chay día ñawpaq ch'isitaq chaypi piensasharqa. Chayrayku Diosman mañakorqa. Tatay, mañakuyki yachachisqayniyta kuraq supaytaqa hark'anaykita nisqa. Chayta ruarqa payguna munakusqanrayku. Jesús ka yacharqa cieloman ripuqtin Satanasqa Diospa sirviyta munaqkunawan maganakunallankupuni. Chayrayku Jehovata mañakorqa paykunata yanapananta. Tapuy parrafo 1 manta, imaqtinta Jesús tatanmanta mañakorqa yachachisqasninta hark'ananta.
Carla. Mañarga y marayuchuspayga yachachisqasninta ashkata munakurqa chayrayu Jehovamanta yanapananta mañakurqa ya imaraykuchus yacharqa que Satanás paykunawan maqanakunantapuni. Eso, imagina. Suma, pasa fotosta kuna lesunch. Jehovaka wawanta munakusqanrayku wañuyninta uyarerqa. Noqanchespi Jehová munayninta ruwanapaq kallpachakusun. Chayqa payqa munakuwasun yanapata mañakustinchestaq uyariwasun. Payqa may munakuyniyuqta tanchis. Chayrayku cuidallawasunpuni. Mana chayta ruwanman chayqa panka saqrata parlasunman. Tapuy pasa fotos manta y maraykuta ni suman Jehová uyarinawancheh tapuni. ¿Sabe? Y maraykuchus Jehová may munakuniyuq ustatajina, chayrayku payqa munakuwanchik yanapata mañakustinchejta uyariwanchik. Eso. Imagino, entonces charayku seguros que sean. Pasa foto 3 takuna lesunch. Pasa foto 3 Wilmer. Kay tiempo pega Jehová harkawananchesta hasta necesitantes. Satanasqa cielomanta wichuchikamusqanrayku manchay phiñasqa kashan. Chayrayku wakin runaswan hatigachachiwanchik. Chaypaqtaq paykunaman creechin chayta ruwaspa Diospa yupaychasashankuta. Diospi mana creer runaspis mana payguna hina kasqanchikrayku hatigachawanchik. Hinapis mana manchachikuncheschu. Imaraykuchus Diospa palabran nin. Señor tahri nisgan juntampuni. Paymin kalpachasongachik. Kura supaymanta harkasongachik nispa. Hepan pasajospi yachakusun. Imaraykuchus Jehová harkawasganchikta. Tapuy pasa foto 3 manta ne. Y maraykuta Jehová harkanawanchehta necesitanch. ¿Zomi? Apocalipsis 12:12 nisqan manhina, supayqa cielomanta wich'uchikamurqa, yachantaq pisi tiempo mantawan chinkachisqa kananta, payqa may phiñasqapuni kashan, chayrayku kay hallp'api imaymana llakikunata, ñakariykunata, nanaykunata rikurichin. Eso. Chay razón Hola. principal. Hola. Hola, hola. Hermano Isene. Ari chantapis Satanás piñas kaspaga, entonces payga wakin runasta pay ojarini hati yachichinawanchak chayrakus kay mana creas runas Diospi creas runas manchayta ñakarichimunuanchik hatigachawanchik o hatigachaspa paykunaqa Diostapi servishankuman hina yuyanku paykunaqa hinamanta entonces noqanchik necesita chaymanta harkanawanchikta. Eso. Y matani wanchej, segunda de Tesalonicenses 3:3. Que hay pasajopicas en el texto principal, ¿chere? Hati gachawahtinche, pis. Ima kahtim si matani shamanch. Y mata Jehová zuan kapune. Vilma. Jehová Dios ninka el pachawasunchis kay supaymanta porque payqa manchay phiñasqa kashan chayro necesitanchis que Jehová Dios alcanzis. Eso. Suma, Vilma, imagina. Chaita ruan kapuni Dios ninja, ¿chere? Suma.
Kunan subtítulo niwanche Jehová maganakuna pachata guanch. Imaynata harikawasunch. Seyman parlasunch. Nimasta guanch. Pasa 4 tale sunch. Jehová Diosga Satanás manta harkakunanchejpaj maganakuna p'achata guanchi. Chay p'achaga chay sumaqtataq hark'akuwasunman. Hinapish chaypaqtaq tukuysituta churakuna tiyan. Manataq orjokunachu tiyan. Hepan pasajospi imachus chay p'acha kasqanta yachakusun. Mascarina Efesios, capítulo 6, versículo 13 al 17. Isabel Eripaico. Chayrayku Dios pakosqa maganakuna pachata tukuyninta churakuychik. Ahinamanta saqra p'unchaypi sinch'ita sayanaykichikpaq. Chanta tukuy imata ruwayta tukuytawan sumaq sayasqas kanaykichikpaq. Chayrayku sinch'ita sayaychik. Ñañu wasaykichikta chayqankaqwan chumpiwan hina mat'ita chumpikuychik. Chayqan kaytataq pecharata hina churakuychik. Dioswan aliyakunamanta sumaq willaykunata ukutata hina chakisniykichikman churaykuychik. Chay tukuymanta astawanqa kriyaynikichik hatun hark'akuna escudo hina kachun. Chaywanqa urak supaypa lawrashaq tukuy flechasninta thasnuyta atinkichik. Chantapi salvacionta monterata hina umaykichikman churakuychik. Dios Hola, Isabel, leemos el Antipuné. Suma, última parte, porque se ren Dios patinentes padata, maquiliche, papinche, chega Dios pa palabra. Suma. Gracias, Isabel. Entonces, que le riscanche, imagina, tapuinin, y matata Jehová, harikanawanchech pa coanche. Hermana Anita. Maganakuna pachata guancha. Kala pachata tayuiton churakunanchas tía, manañata luchukunachos tía. Eso, suma. Entonces, chaita guanchi, entonces, kunan usmanta parla suncho. Uxituanta uxitu parlari suncho. Hermana y Máxima, parlari muita munanki? Hola. Hola. Ya, vale. Pasa a 5 le suncho entonces. Chumpeka Dios pa palabran pichegan yachachiguna. Imaraykutas chaywan mat'ita chumpigukunaches tía. Imaraykuchu Satanaska yuyaykunaj tatan. Paiga yuyerioswan may shika unaytaña llakipi kaq tukuy runasta pantachishan. Biblia yachachikunas ningri mana paypa engañachikunapaq yanapawanchi. Imaynata churakusunman Diospa goanchis chay chumpita. Jehová manta cheka kaqta yachakuspa. Atiyninta hina cheka kaqman hinataq. Payqa yupaychaspa tukuy imapitaq allinta purispa. Tapuy pasa 5 manta. Imawantaq chumpi ninakun chanta imaraykutaq churakunanchis tía. Entonces, kayman kay ta dividismo, ¿ya? Primero ninanchis tía, imawantaq chumpi ninakun. Sole. Dios pa palabrampi chegan
chukuna. Eso, chayawaninaku, michare, sumak soy, gracias. Chanta y maraikuta churakunanchis tiyankunan kay chumpita. Imataq razón. Hermana Julia. Kunampi asuna yayachachi kunapi kasanku chaywan mana chawkiachinapa. Entonces yayachachi kunata sumaqta separananchis tiyan. Eso, chantapis, sumas gracias, hermana Julia. Hermana Domitila. Amale munkichu, sutinchari munki. Kay 824 penishae 44 penishae kankunaj tataykichikqa kuraq supay chay tataykichikpa munaynintataq ruwayta munankichik payqa qallarimanta pacha runa wañuchi karqa manataq chayqa kaqpi sinchita sayarqachu. Suma, hermana, suma. Chaypi kapanchuk fotito icharé, chaymanta parlaremos. Imataq chay, imaraykut chay churakunanchis tiyan. Hermana Francisquita. Chayqa chumpi kashan hermano, chay chumpi churakusqa sumaq mat'ita watakusqa sumaq trabajanapaq kaman hiwapay. Eso. Astawan imitasta. Porque nin Dios va palabra man chega yachachikunan, encima paz kay chumpi sirvió aso. ¿Sabe? Kaya napawanje mana sa penas na nachi nawanje. Eso. Hermano René. Chantaps kay chumpega nina cuantos no ganchaka. Chay chega Dios ni chimata chega ya chay manjina purispaga. Dios pa atini manjina purisonch chantapes paita. Tukuy songo yo paicha suncha. Y inmediatapis allinta ruaspa purisoncha. Eso. Charay con ese chega en español. Soma, kunan chumbiman parlanchis, párrafo 6 tale sunche, y chaypi parla sunche, pecheramanta, párrafo 6 tale eso. Pecheraca Dios pachecan kamachigunasni. Y me la iguta pecherata churakunachis tía. Y me la iguchus kay mundo saja y más pega son gonchesta chichichanma. Y me la iguchus pechera soldados son gopi harkan. Ajinayatatas Dios pa goas ganches pecherapis harkawasuman. Jehová gapaita munakunanchesta tukuy songota sibinanchesta munan. Satanasri mana chayta munanchu. Charaigu kay mundopi imaymana sahra imasta zikuchiwanche. Jehovata chaykunata chehniku. Chay imaswan mana urmana wanche. Chayta Jehová kamachikunasninta mana kasukusganchepa tangawanche. Apu y párrafo 6 manta. Y mawanta pechera ninaki. Chestuliatar escutichimuna. Y mawanta pechera ninaki. A mí. Dios chegan kamachikunasni. Eso, chayawaninaku. Una isqayqaqtapu imaraykuta churakunanchis tiyan kay pecherata. Isabel.
Por ejemplo, kay pecharaka soldados son conta harkani. Hinayatata Dios koaskanchik pecharapis harkawasun. Imaraykuchus kay mundota Satanás kamachishan. Chayrayku Satanás kamana munanchu Jehová Dios tatukuy son sirvinanchik tay. Y chayraykutaq ashka campasta churawanchik chaypi urmananchik. Chayrayku may importante pecherata churakunanchik. Eso, suma. Gracias, Isabel. Chaypi fotito kapuanchik, ¿chale? Chaymanta parlarimos la sumanta. Y mataban ya para el suman chaymanta. Hermana y Marta, Fernanda Foronda parlarimos. Chayrayku kay Jehová Dios chegan kamachikunasta goanchis y chaywanta harkakunanchis tiyan chaykunas kashan Bibliapi chaytata sumaqta chaypi sumaqta entiendena tiyan y chaytata hapikuna tiyan son gonchaspi. Eso, suma, hermanita y Marta, suma, ajina. Hermano y José Jiménez. Ari, kaypis su pechera, que pechera y chapis su soldadota, magnacoman zinampa. Y chapis pechera kashan duro material, quizás metálico kashan, mana chayman chay bala ya gunap, ni espada pasa gunap. Anchayman richas gayatat, o sirguasuman, chay tata Dios pa kamachisni. Chay palabran pikashan amigonas tukuyima paipata kashan chay kamachis. Si no ganchis chayta siempre causaninchis o manchis apison y aninchis apison y ruason chayga kay pechera hina arqawasonchis mana sahrasupay ima mana allin cosaswan mana allin ruwaykunaswan ima noqanchista urmachinawanchista. Anchayman rich'anakun kay pechera kay ayqanchus rikuchimus anchay. Eso, suma, hermano y José. Ajina que hacen echale, manata munanchecho, yaykunanta son gonchema. Echale, ma pasaykunan munanchecho, pasaykon achay ya está. Ma allinchukan, echale. Suma, sutin chamchangich. Pasafo 7 kunan le sunch. Imaynata Dios goanchis pecherata churakuna suman. Paiga kamachikunasni allininchespa kasganta entendespa chayman hinata kasukuspa. Wakenga ningo Diospa kamachikunasnenga ni imata ruahta sagawancheschu nispa. Jehovata munakohkunari mana ahinatachu yuyanchis. Hasta wampis yachanchis kamachikunasnenga allininchespa. Juntayta atinapa hinallata kasganta. Sichu soldado guerrapi kashaspa pecheranta llasa kasgan aigulla osokuman chayga kausayninta wañuy pataman churaman. Kikillantatas noganchespi kaman. Biblias nisganta mana kasukustinchesga mana allinchu riwasun. Tapuy pasafo 7 manta. Y mainatata Dios joascanch pecherata churaksun. Ahí ya estaban sutinchashan. Y versículos Biblia manda capanchis sumasta ya sutinchashanata. Y mainatata Dios joascanch pecherata churaksun. Hermana y Julia. O sea, más Juana Jehová Dios para ahí, Salmo 97 es ningina, no Jehová Chefnisganta, Chefninanchista. Eso, chay buscasen. Chanta primera de Juan 5:3 niskama hinata. Imaynata kay pechera harkawanch. Zomi.
veces wakenga ninku Dios pakamachikunas nimata ruwata sake wanchekchu. Pero primera Juan 5:3 nisga manjina, Jehová kamachisganga juntaita tinajinalla, manallasa que epijinachu. Chanta tukuyimata Dios ninche, usisga causa kunanchepa kawachiwanche. Eso. Entonces, Jehová Dios pakamachi kunasin chay texto ninjina mana quintal papacho, ¿chale? Cuartillitalia, chalitalla, ¿chale? Ajinata ruahtinchis, kasukohtinchi maina riwasune. ¿Soe? Allí riwan su. Eso. Ya esto me ha pedido su punita, ¿eh? Ahí pone riwas. Suma soe. Ajina riwasunch. Pasa hochota con una ley sunch. Apóstol Pablo Nergas. Dios wa allí ya kunamanta suma huyay kunata. Hukotata hina chakisninchehman churakuyches nispa. Chaytaga nisharga Dios pa gobierno manta suma huyaykunata ima ratollapis huyananchis kasgata. Chayga ruaspaga crees ninchehta astawan sinchiachismo. Ajinapunita halpantimpi predicasanches. Trabajopi, escuelapi, colegiopi, negociospi, wasimanta wasi, ranticos rispa, mana testigo familianchesta visitashpa, zesisganchekwan palarispaga, wasipi wiskasga kashaspapis, predicaita manchachikusun manchaiga, guerrapi kashaspa, hukutata orjoko soldado hina kasuma. Chay runa soldadoga chakisninta nanachikuspa mana enemigos ninta aigekuita atinmanchu. Nita comandante tapis kasukuita atinmanchu. Apoy párrafo chamanta. Y matata Pablo nita munacharga suma huyaykunata hukutata hina churakuy chagnispa. Hermana Alejandrina. Ari hukutata hina chakni chisman churakuspa nispaga Dios pa gobierno ta suma huyaykunata ima ratullapis huyananchista nisqatari chantapis creeninchista astawan sinchiachinanchista. Eso, imagina. Hermana y Marta Fernández parlarim. Micrófono tiki tapi ikuchim hermana. Antapis nisallanta hi noqanchisqa ima ratullapis predicananchis tiyan chayta richa hukuta hin. Si noqanchischus mana predicasunman chayqa chay hukutatapas orjokusasuman hin. Entonces guerrapega mana ayqakuyta atisunmanchu. Nitaq colleita atisunmanchu. Ahinallataq kanman mana noqanchis predicaspa ima ratullapis provechaqtinchisqa hukutatapas orjokusasunman hina. Y manata tata Diosninchistaqa atisunmanchu hatunchayta. Entonces enemigo mantajari urmayrusunman. Eso, suma hermanita y Marta, suma, ajina. Kunan kawarisunch fotituta chay hukutamanda. A ver, imitastawanchu separanquich, palarimuyta tiñanquichet, chay pantalla kawashanchis. Hermana Evita parlarimun. Micrófono y quita, hapi ikuchi mi hermana Eva. Chay azulito tañete y cam. Ahora sí, parlarimos. Ay, ikuchiyancha, jukaga suma hatunillo. Y hasta matita watakunanchis tiyan, si mana tita watakusun chayga, mana yoqsiparipunman.
Ajinayataq kay maqanapi kasanchis noqanchaq guerrapi hina sumaq mat'ita watakuspa predicaspa ima ratullapis ayniyapipis mana ch'inkanachu tiyan sinoqa predicana tiyan qhaywan kusiwan Diospa gobiernomanta que paylla gobernante kasqata riqsichina tiyan. Suma, hermana Evita, suma, ajina. Familia Ledesma. Chanta chay hukutasqa en buen estado mantiene kushangi, entonces ajinata no ganches creeninchista mantiene o sin chiachinapaja. May sumaq kanma willananchik kay sumaq willaykunasta ama niuqta pasachispa sapa semana uqyatapis predicana kanma ajinamanta kay hukutastaqa mantiene sunchik en buen estado nisuma hatiyachisunchis chay creeninchistata ajinama sinchiyachiyasunta. Eso, suma, ajina. Chantapis y chakaypi piensarisuma. Manchachikunchis chay willayta waqkunaman ichani suma chay hukuta mana tallaychu ni suma chane. Pero kay hukutita tukuypaq tallamay. Vale. Hatun kachun, uña kachun, tukuyman. Los tukuy willarita tinchik Jehová Dios manda. Mayllapips, familiaresman, parientesman, tukuyman. Suma, kunan kawallasumpuni qhipanta, párrafo 9 leesunchik. Harkakuna escudoga Jehová Dios pi creesganchik. Paypi creesganchik raygu nisgasninta junt'anapi atinekunchik. Chayta kura supayga laurashaq tukuy flechasninta tasnuchinapaq yanapawanchik. Imaraykutaq hark'akuna escuduta apaygachananchis tiyan? Imaraykuchus chayqa Diospa wasanchaqkunaq yachachininkuta mana creenapaq yanapawanchik. Yanapallawanchikta runa bulakuwastinchik mana llakiykunapaq mana creenio kaspaqa runa Jehovata mana kasukunapaq tangawastinchik urmasun pacha. Hinapis trabajopi chayri escuelapi Jehovata kasukuchejkuni chayqa creesninchejwan escuduwan hina hark'akusunchik. Diospa yupaychaypi perjudicawasuman chay trabajota mana hap'ikuspapis chay escuduwan hark'akullasullawanchikta. Chanta runas churanakullawastinchikpi Jehovata sirvillanchikpuni. Chayqa escuduwan hark'akunallanchikta. Apoy párrafo 9 mantanin imaraykuta hark'akuna escudota apaykachananchis tiyan. Imaraykuta. Hermanay Eva. Microfonoykita apiykuchimi hermanay. Chay azulituta ñutiykama. Ahora sí, parlarín. Ari, kay escudo mata parlarispaga, Dios pa palabra. Chay palabra ga escogina harkanawanchiepa. Imaraykuch ashka ositores kan churanakuancha, predicapincha, tapuygunakuawancha, pantachita munapa Jesús tajina, no gancheta kay escuduan chay palabra wanga utichisuncha tapukuyninkuman payguna hungoman Dios pa tatachapa Jehová yachaynin yakunampa y hinamanta payguna zexita tukunakupa imayna munakuyniyochu tatancha Jehová kasganta imatach munasganta yachanankupa.
Suma, hermana Evita, gracias. Pita, parlarimos no estaba. Y maraikuta, harkakuna escudota, paiga chanan stien. Jairo? Ay, imaraykuchus, Dios tawasas chakuna yachachikunata mana creenapas yanapawanchi. Hinapis yanapayawancheta, sichunas burlacuatinche o mana yakikunapa. Y mana creenio kaspaga, runas Jehovata mana kasukunapa, tankawatinche, urmasumpache. Eso, imagina. Un soldado y mapa sirven ya escudo. Y mamanta harka kunan pa sirven ya escudo. Y mata ni suma. Hermano Isenet. Chay soldados entonces ya estaba pescanco. Arcacuna, o sea, la hora se flechasta. Arcacun, chay una manta. Eso, suma, chaypa sirven. No ganchas pari y mapa sirvió a suma entonces. Margot. Hay tiempo que antes Satanás usan distintas flechas y hasta proyectiles no ganchepa, por ejemplo, como Nina Sirinku, Chapis trabajó, escolar, igual lugares de Atawanga, Yankaininta, a veces tú con no ganche necesitan che colguecituta, pero a veces hay trabajo pinin hasta colgueta gonzi, Yankanku hasta cuando domingo cama, por ejemplo, ¿no? A veces faltan ya está flechas Satanás jamonga. Entonces no ganches su malta, churanache, tianca y escudo. Ajina manta Hebreos 13, 5, 6 ni. Si no ganche tianca y escudo, vamos a poder decir como dice que hay versículo 6. Jehová Dios mío, yanapaguas nenga, mana mancha chipusach. Entonces chaita su malta yanapan para que no nos esté llegando las flechas de Satanás. Eso. Entonces, hay soldados para escudón con pantalla para en China. Medidalla, mana wiñaita tinch. Pero no ganchis escudón chejimame, wiñachita tinchech, y mainata wiñachita tinch. Carla. No ganche escudos nincheja, Jehová pi crees ganche, chay tuku imata ni was ganche, junt anampi atiene conche, chay tata hasta un bibliata lees, papá imanta hasta un yachacuspa, chay ta uñachita. Eso. Entonces, sapo manta casa, escudonche, ja yana. Mana hasta un hucho yana, entonces, chaitas wana pascal pachak suma. Suma, kunan jawas un párrafo 10 tañat, párrafo 10 hasta la 18. Sacando la punta. Salvación manta monteraga. Jehová uña y causaita gona anchestas, suya curganche. Paiga ni anche. Munainintas guastinches, chay premiota guananches. Muna guanyu postinchesta. Causarichi munawanchesta. Y me la iguchus cascoga soldado. Umanta harkan. Ajinayatata salvación manta monterapis. Yuyainichesta harkan. Chay monteraga yuyainichesta. Dios panisgasimpi. Yu churanapa yanapawancha. Problemas ninches manta mana anchata yakikunapahpis. Y mainata chay monteraga. Churakusunman, Jehová Dios hina yuyaspa. Chairaigu golgepi atiene kuna mantaga, Dios pi atiene kunachi. Tapo y párrafo 10 manta ni. Y mawanta ni nakun salvación manta montera. Chay estudiatara kutichena. Y mawanta ni nakun. Hermana y Domitila.
Imawantaq ninakun chay historiata nimasay hermanay. Jehová wiñay kawsayta ruwasqanchikwan, ruwasqanchikta suyakusqanchik paypa nisqaśhnin munayninta ruwaqtinchik chay premiuta kunawanchikta kunawanchikta chaywan ninakun. Imawan ninakun, a ver kuna nimayku, chay lees kaykimanta. Imitawan ninakun, imitada se entienden chayllata. Chayqa ninakun kay sumaq creyninchik tukuy llank'asqanchik hunt'asqanchik chaywan ninakun. Suma hermanay, suma. Chaywan ninakun. Suma. Entonces, yapayku suma, imawantas ninak, chay nisqanman astitawa, hermana Isabel. Por ejemplo, cascoca soldado humanta harkani, igualata hino ganche Juanpis, chay salvación manta monterapis y ninche harkan. Eso, imagina. Chaypi fotito kapuanches y chaymanta kunan parla muy tatisu. Y maraykutas churakunanchis tío. Hermana Julia parlarim. Ari churanapni o mana gonganachu suyakninchikta chay montera ninakun y suyakninchikun. Eso, imagina. Kunan chay montera manta y más tarde aparecen fotito, chay manta parlarimos. Jael? Cái punchi que casco soldados llegan a Kawanangupa y Anaparga y Kikiyanta, Suyakuininchefa, siempre Jehová y centrados en Suyakuininchef y Canapa y Anapawanchi y Sinamante Jehová hasta en Canapa. Eso, imagina. Entonces, umitancheta, yuyanincheta, arcancharé, suma takutichimungich. Kunan para Fonseta le suncho. Dios pa akininta espadaga. Biblia Dios pa palabranga, yuya yachachigunamanta, sutiman orju. Chay hinamantatas, runasga, yanapan. Pantasga yachachigunamanta, humilla y vicio mantawan, kacharichinangupa. Imaynata chay espadata sumasta apaygacha suma, Bibliata sapallanchespi sumasta estudiaspa. Dios pallaqtan yachachi wasganchesman hina ruwaspa ima. Jehová mana maganakuna achallatachu goanches, managa waj yanapastawan. Hepan pasajopi maigentachus chayguna kasganguta jawarismo. Tapo y pasa Fonsemanta, ¿ne? Ahora un Dios para tinimpa espada. Y me aguantas ni la chay espada. Jairo? Ari, Dios para tinimpa espadanga Biblia ahí. Caiga Dios para palabranca yuya yachichikunas sutimanok. Hinapis kai Bibliaga yanapawasun mani sichus pantasca yachichikunamanta omiya vicios mantawan kacharichinawankupa. Eso, imagina. Chay pa yanapawasun, ¿cachare? Hebreos 4:12 niskama imagina. Imaginatas kai espada. Chay fotito pausan. Hermana y Marta Foronda parlaremos. Chantapis kay Biblia taga
estudiananchik tiyan nin sapallanchik sumaqta ukuncharinanchik tiyan chantaqa chaywan hark'akunanchikpaq nini. Eso, chay importante kaskunchane. Ajinata ruwasun chay fotitopi rawasanchik hina chanta Hebreos 4:12 nisqama hina imaynata Dios pa palabra. Hermana Margot. Aswan filo tiani nin kagispada y chayrayku urkunku ima tachus tian songonpi, por ejemplo, kaipinin última parte nin tullus manta chilinasta t'akan hinayata songo yuyasqanta munarqantapis sut ima norquyta atin ari chayta Jehová Dios tian kay poder Bibliawan tukuy imata a veces noqanchik mana atinku urkunanpaq kay songonmanta pero Jehová Dios tian kay atin. Entonces, ajinamanta sumas, por eso podemos servirle de todo corazón, ¿no? Por eso tiene ese poder la Biblia. Eso. Manchay. Filito pone, Tukuy casi ya cocinapi waykuyta jancho chari imayatapis qallurqunchik kuchilluwan chare. Filito kaqtin imaynataq. Chaymantapis astawan ninchayispa, chare. Y ya de donde estás pasachilla ti, chare. Pero que Dios palabra astawan. Chay hebreos ninjina y parlarimunchino. Suma, wahmantañataq parlarisunchik. Mana sapanchechu maganakushanchan. Imatawan guanchis. Kawarganchik hina Diosqa yanapawanchis, halkawanchis, iska yanapasta gospa, chare. Chay soldado hina pacha rupasta gospa, kunanta wah yanapatawan guanchani. Párrafo 12 leesunchik. Suma soldadoga yachan. Sapallanga mana ashka soldadosta atipayta atinanta. Charaygo soldado masisninwan yanapachiko. Ajinallataq noganchespis. Sapallanchesmanta mana satanasta nitaq payma uchasqa kaqkunata atipayta atisunmanchu. Charaygo Jehovaga mundontinpi hermanonicheswan yanapachiwanchik. Tapuy párrafo 12 manta. Pikunawan Jehová yanapachiwanchik chanta imaraykota. Hermana y Marta Fernández. Bueno, kaypi rikunchis hinaqa mana noqallanchikwan yanapayta atiusumanchu, por ejemplo, kaypi nisanki soldado mana sapallan atipayta atinmanchu. Noqanchikpis mana noqallanchismantaqa atipayta atisunmanchu. Chayraykutaq noqanchisqa necesitanchis hermanos ninchista. Chay hermanos ninchistaq rikasanku ancianos y chasa precursores allinta sirviqkuna. Entonces paykunawan yanapachikuspaqa ima llakiyninchik ima pantayninchik kaqtinpisqa willarikuspa kallpacharikunchis. Entonces chayqa yanapas Satanasman churakunapaq mana flechawan hapichikunapaq. Eso, imagina. Entonces, chay yanapaychane, hermano Gabriel. Ari, entonces, chayta mana neita munanchu, que chapis publicadores ya ni son mani, mana paiguna tapallanku maganakushanku nis. Chaps Joaquín tahiuyanku ancianos mana ya que con las niños canku chayray ancianos canku Joaquín. Pero mana, tukuipis, nin kaipi, maganakusanchik zapadi. Entonces, chayta neita munan, ancianospis, precursores, superintendentespis, ya que con las niños canku. Tukuipis, ya que con las niños canchu. Entonces, mana zapallanchek Sánchez, managanin Jehová Dios ninchehuan, y chantapis su familia hina maganakusanchik. Chayraygu chay yanapata Jehová Dios wanchik. Eso, imagina. Kunan párrafo 13 leesunchik. Jehová Diosga reunionesta yanapallawanchekta. Tukuypuni mansk'allapis llakisqa kanchik. Ajina kashastinchik reuniones mayta kallpachawanchik.
Chaypeka hermanaspa comentasganguta uyarinchik. Chantapis discursota zikuchikuna ima uyarichekta. Chaykunaga Jehová sirvillanagapakpuni kallpachawanchik. Mana chayllachu niraq reunión gallarishaqtin, reunión pasaqtinpis hermanonchikwan parlarikuspa kallpachakullanchik. Chantapis reunionaspeka waqkuna yanaparispa kusirikunchik. Reunionaspeka ashka sumaqta predicanapaq yachachinapaq ima yanapallawanchikta. Chaypeka Biblia estudianapaq publicacionesta sumaqta apaygachanapaq yachakunchik. Chayrayku reunionaspeka sumaqta wakichikuna reunionpi kashashpataq sumaqta atiendina. Chayta imatachus chaypi yachakunanchikman hina ruana. Chay imasta ruaspaga Cristo Jesuspa sumaq soldado kasunchik. Mascarina Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25 leesoncho. Ita leeri puasoncho. Hermana Severa leeri puaico. Uhkunataq poraqmanta qhawarinakunanchik ahinamanta astawan munakuy kananpaq allin ruwaykunatataq ruwananchikpaq amataq tantakuykunaman riyta saqinachu imaynatachus wakinkuna yachaykukunku ahinataqa astawanpis puraqmanta kallpachanakuna astawanraq Diospa p'unchaynin qayllaykamushasqanta reparaspaqa. Gracias, hermana Severa. Sumata leeri puaico. Tapo ininka Hebreos 10, 24, 25 les imagina. Imaynatatas reuniones kallpachawanchik. Hermana Evita, imatachu entiendas paikita, hermana de parlare. Happy, escuche mi micrófono ikita. Chay azulito kahta nitikam. Kay reuniones mayta kallpachawanchik noqanchiktaqa hermanuswan niraq reunión qallarikusaqtin parlarinchik imaynachus llank'ayninchik kasqanta imaspichus allinta purisqanchik tukuymata cuentanakunchik chantapis reunión chayamun chay hermanos preparanku chay mayta kallpachawanchik chantapis kay comentariostas hermanas ruanku chay mayta yachachillawanchik. Entonces, afinamanta kallpachanakunchak chay reunión pega, sumakpuni kay reunión tatanchak Jehová preparasqan ancianos necta y paykuna sumakta yachachinawanchik. Hina hermana Eva, suma. Imatani wanchis Romanos 11, 1, 11 y 12. Imatani shawanchis tantakuykunamanta parlarisqa. Tantakuyman hamuytaqa ya chay rato tukukun ripuna pacha nishawanchis imatani shawanchis. Imataka y tantakuykunapi ruwayta atinchik. Gabriel? Kay tantakuypi puraqmantaq kallpachanakunchik astawanpis Jehová Dios yupaychanchik pero hermanos ninchikwan puraqmanta kallpachanakunchik kayqa may importante kashan imaraykuchus yachanchik hina Jehová armaduranga goanchik noqanchikpaq hark'asqas kananchik, ¿no? Entonces chantapis ichapis armaduraqa pisimanta pisi gastakunman,
Entonces, chaita mana armadura ninchega gastas que canapa, entonces zapatanta kuipi, zenova suman y suman, o sea, mozos yachi suman, zapatanta kuipi jamos. Entonces, chaga más importante que mana falta kunacho, ajinamanta armaduras ninchega, más sumas kanga. Eso, imagina. Entonces, ¿qué hay tanta cuita? Suma huaquichis, jamás tiene chale. Imagínate, es que ya conche, imagina ya chamunche, chale, ¿qué llanta? Tanta cuita, imagina manta, pura manta, calpachana cosas. Pasa por 14 tal eso en escuela, pico una mancha que vayan a fallar mancheta. Jehová gama y chica atiniu, ángeles guayana pavanche. Una y tiempo pi, ángel ya, ma chica soldados ta guanyucherga. Kunanga piensarina, imaginatius, ma chica ángeles ruaita atisgangupi. Chay chica ángelesga, ni maigen runaspis, ni pis supaipis, atipaita atimanchu. Jehová Dios no ganche Juan Castenga, ni pi atipaita atiwasun manchu. Chayraigu, trabajo manta, colegio manta, compañeros ninche, chayri mana testigo familiares ninche. Y mata niwastinche, chayri y mata ruastinche, chayri piensa rinanches tian. No gancheja, mana zapayanchecho maganakusanche. Managa, comandanches Jehová casucusanche. Pasa por 14 manda tapo y nim, pico una banda, Jehová ya na pallawancheta. ¿A mí? May chica tinio ángeles guayana pawashan chawancha. Eso, imagina. Hermana severa, ya pa' ikuri muy chayo. O pilla pa' ikuri mu. ¿Jael? Aquí Maita son guachaguanchis que Jehová ángeles ni guayana pawatanchesta porque ángeles gamay altinios punicango, por ejemplo, solo un ángel, 185,000 soldados guanchili, entonces va una maya tinios cango, entonces si tu un problema canga, trabajo pi colegio pi mana mancha chicunachi, porque ángeles y Jehová no ganche Juan Cachán. Eso, imagina. Echaré. Suma, Jael, suma. Subtítulo en Jehová harka ya sumpune. Párrafo 15 tala 18. Imeraiguta Satanás mamakimpi kakuna chehniku anche. Imeraiguchus no ganchesga mana politikaman chapukuychechu. Nitas guerraman zinchechu. Hasta wampis Dios pa gobierno yan alguien causaita apamunanta huillanchi. Yantapis Jehová sutinmanta parlanchis. Kamachikunas nintata kasukunchi. Mana chayllachu. Runasman huillanches kay mundo. Kamache Satanasga yuyata runa wañuchita kasganta. Chantapis Satanaspa mundo tumpitamantawan chinkachisga kananta. Huillamuchis hinapis Satanaswan paipa makimpi kakunawa ni haika ch'inyachiwasunchu. Noganchesga tukuy imaynamanta willaspa. Jehová Diosta hatun chayasumpuni. Imeraikutas chayta ninche. Imeraykuchu Satanás churakunawastinchespi Jehová yanapawasganchesrayku gobierno manta mundontimpi willamusañanchespuni. Mascarena Isaías, capítulo 54, versículo 15 y 17. Isaías 54, 15 y 17. 15 hermano Gené, 17 Shari. Hechos 50 tamaga chayga kamusonga chayga
mana nuqaq kamachisqayraykuchu kanqa. Pillapis qampa contraygipi hatareqa, ñawpaqaygipi urmanqa. Mana mayrin arma ruwasankupis ganta chinkachishunampaq hina kanqachu. Pichus contraykita parlaqtaqa juezpaq ñawpaqinpi ch'inyachillankipuni. Charimasta nuqaqa kamachisniyman kuni, atipanakupis nuqamanta lluqsiyna, nispa Tata Dios. Suma, gracias. Sumata la eripuayco. Isaías 54, 15, 17 nisama hina y maraikuta Satanás on paita, paipa makimpika kuna mana chinyachita atiwasunchu. Zomi? Imaraykuchus Jehová noqanchej huankashan, chayrayku Satanás churanakuwaptinchejpis, Jehová yanapawasqanchekrayku gobiernomanta munduntinpi willashallanchejpuni, ini hayk'aq ch'inyachiwasunchu. Eso, suma. Kay Isaías 54, 17 imatani shawanchej, chaymanta parlasqa. Kangachu ujarmitallapis ch'inyachiyta atinawanchejpa o chinkachiyta atinawanchejpa. Gabriel. Sut'ita ichaypis de paranchej, versículo 17. Mana mayqin arma ruwasqankupis qamta chinkachisunanpaq hina kanqachun. Chayta sut'ita rikunchis, reparanchis, imaynatachus hermanos ninchej Rusia ladupi, ajinata payguna ñaqarisanku, pero kaypi rikunchej hina, mana ajinata nin chinkachisunanpaq hina kanqachu, mana ajinata kanqachu nin imaraykuchus Jehová Dios yanapashawancha. Eso, ajina. Hasilla kan las waqtinkupsichane. Suma, párrafo 16 takuna lesunchu. Imastatun pamantawan kanga, Jehovata tukuysongo sirvistinche paiga mancha ñaqari tiempopi iskainejmanta salvawasun. Ñawpaqtaqa salvawasun gobiernos hatun Babilonata ni sunman yuya religión nesta chinkachishaqtingu. Chanta Satanás pa mundumanta puchoqkuna Armagedonpi chinkachishaqtin salvallawasunta. Tapuy párrafo 16 manta, nin imaynas mantata Jehová mancha ñaqari tiempopi salvawasun. Uxituta niwayku hermana de Domitila. Ari Jehovata tukuy songo servistinchik, payqa mancha ñaqari tiempopi iskaynijmanta salvawasunchik, ñawpaqtaqa salvawasunchik gobiernos hatun Babiloniata nisuma llulla religionista chinkachishaqtinku. Eso, suma. Entonces, chaypi, ¿chale? Llulla religionista chinkachishaqtinku. ¿Iskairi? ¿Ami? Chanta Satanáspa mundomanta puchukunata Armagedonpi chinkachishaqtin salvayawasunta. Eso, chay kutipips, ajina. Párrafo 17 takuna lesunchu. Jehová gallay llampipuni kastinchejga Satanásqa mana wiñaypaq ñaqarichiwasunchu hasta pay wiñaypaq chinkachisqa kanqa. Chayrayku Jehová goanchis chay maganakuna p'achata tukuy situta churakuna amataq urqukunachu. Amallata Satanáswan paypa makinpi kaqkunawan ima sapallanchej maganakunachu. Hermanos ninchejwan yanapachikuna. Chantapis comandantenchis Jehovata kaqkuna kasukuna. Chayta ruwasun chayqa
Munakuyniyoq tatanchis Jehovaga kallpachawasun, hark'awasunta. Gracias, Wilmer Leri, pues hay manta para fosta. Tapu y pasa 17 mantanen. Y maraicota Jehová kailayan pipuni kanan stil. Y maraicota Jehová kailayan pipuni kanan stil. ¿Sabe? Maraikuchis Jehová kayan pipunikas paga satanasa mana wiñay pahña karichiwasunta. Eso. Nita Wiñaypa. Hermana Eva hablaremos. Micrófono y guitarra pichimi. Azulito tañetem. Ari kay Romanos 16:20 nisraman hinaga Jehová goancha chay maganakuna achata tukuyninkutatas churakuna amataq orqokunachu amayataq satanaswan paypaq makinpi kapunawan sapallanchik maganakunachu sino utilizana tiyan chay achata sumaqta sumaq yuyaywan defiendekunapaq paypaq palabran hina riqsichinapaq pay gobierno kasqan. Eso, ahina ruasuncha, alimpuni ruasuncha, ¿chale? Suma. Yuyarikunapaq kapuanchis kinsa tapuykunita. Imatachi yachakurqanchis kunan pagarin chaymanta. Kabarisun ñawpaq kaqta. Imastataq o imastaq kashan Jehová quwasqanchik maqanakuna p'acha. Imastaq kashan. Ichawuq manta uqnisuma, Kay kashan, kaywan ninaku, ichanta imaynata noqanchis chayta utilizananchis tiyan. Qallarisuma entonces, imawantaq ninaku, pitaq qallarinqa, ñawpaq kaqwan. O chayri desordenpipis, pero tukuyninta ninanchis tiyan. Chaypuk recuadro kapuanchis, chaywan yanapachikusuma. Ami, uskaqta nimuayku. Montera ninanku wiñay kawsayta suyakusqanchik. Eso. Entonces, imatas wananchis tiyan chay Monterawan kuna. Chaywan ninakun, kuna imatas wananchis tiyan, chay fotopi qhawashanchik. Margot? Kay sumaq Monterata harkan yuyayninpi tukuymata y chayta yuyananchik tiyan Jehová hina. Si noqanchik si pensamos como Jehová, entonces sumaqta yuyanku imata ruwanku ima problemapis kasanchik ajinamanta mana ancha no nos vamos a estar preocupados. Hina, entonces mana orqokunachu chiriyan, churakunapuni tiyan, chaywanpuni kashana tiyan. Chanta, iskaykaq. Espada, imawan ninakun espada. Imaynatapa yaykachananchis tiyan. ¿Sabe? Espadaga ninakun bislawani y kayta yanapawanchik pantalqa yachachiykunamanta millay vicismantawan kachirichillas kananchik. Eso, entonces sumata apaygachananchis tiyan, espadata. Chanta, escudo. ¿Soy? Es de la fe, nos protegen las flechas de Satanás. Eso. Entonces, matar wananchis tiyan. Creyninchejo. Hermana y Julia. Ari chay creeninchikta
wiñachinachik tiyan Bibliata leepapuni, chaywan sumaq hark'asqa kasunchik, sumaq escuduwan hina. Eso, suma. Pechera. Imawan hinakun pechera. Jael. Pechera ninakun Dios pachean kamachikunas mismo. Y chay hark'awanchik songonchekta y porque Satanás munda iskaira chinawanchekta, pero Dios kamachikunas mismo hark'awanchik songonchek y Jehová tukuy songo sirvinapa. Eso, imagino. Chumpi, imawan hinakun chumpi. O cinturón. Imawan hinakun. ¿A mí? Chumpi ninanku Dios pa palabrampi chega yachachiykuna. Eso, y matar wananchis tienen chaychera yachikuna. Hermana Evita. Chay azulito picata ni te cam. Chayachachikunawan no'anchaq songonchaqta yaynichaq kallpachaqtiyan. Chay yachachiwanqa songo juntasqa kanapaq tatanchik Jehovata wiñay wiñaypaq wañunakama sirinapaq. Suma, hermana, gracias. Jucota o abarcas. Imawan hinakun. Hermana Marta Fernández. Micrófono y ticket, happy escucha mi hermana. Chay azulito tañite igam. Ahora sí, hablaré. Kutaqa ninakun willaykunasniwan porque chusqa purispa willamunchis y chayraykutaq nin huk'utaqa sumaq huk'uta kanan tiyan willananchikpaq. Entonces sumaq wakichisqa kananchis tiyan willamunapaq. Dios ninchismanta mana sayk'uspa parlamunapaq yacharichimunapaq. Eso, imagina. Maillapis y llamados. ¿Echaré? Suma. Es que hay que estar, pues. Y mainamantama, ganacuna achamanta tukuy situmanta churakusuma. Y mainatama, ganacuna achamanta tukuy situnta churakusuma. Kay kawargan chayta. Y mainata tukuy situn churakusuma. Hermana Evita. Churakusuma chay achataqa tukuy día palabranta leespa, estudiaspa, tukurispa, yuyaychaqman, songonchaqman juntachispa, imatachus Jehová reparachiwanchaq, imaspichus pantas, imastachus mana ruwanachu, imaynatachus kawsakunanchaqta, kasukunanchaqta, tukuy imata reparachiwaptinchaqqa, may kusisqa kasunchis. Ah, Gina, hermana, suma. ¿Quién saca tapo y niwancha? Y más tawan Jehová joancha jarka kunanche. Hermana y Marta Foronda. Ari Jehová gollawanchista ángeles ahí pay sumasta paypi creepinchis paypa palabranta leepinchis imaga pay halqawanchis ángeles ninne. Eso, suma. Chay Oscar, Gina. Chanta, oxitupio falta. Y mataban gargancho. ¿A mí? Chantapis hermanosqa ichari hermanosqa mayta yanapawasancha. Eso, Gina. Tanta cuicunata.
Kaipi parlarita tin, songo charikuita tin, skalpa charikuita tin, sichare. Entonces, kai párrafo callarinin pinerganche, imainata Jehová harkawanche, sumahta harkawanche. Yanapasta cospa harkawanche. Sichare, mana sagar pariwanche, mana sapayanchita sagar pawanche. Kowanchi yanapasta sumahta Jehová harkanawanche. Kai Satanás papachamanta, Lulia yachachi kunas nimantabs. Sichare, no ganchimanta kas entonces harkakunancha. Sichare, sapa ukmanta kas. Sumata kutichi morgangit, sumata palari morgangit, mai kusi chaga wakin sumata puni, sut inchari morgangit. Mai te agradecer, hermanos ni, kunan tukuchanapa huktakita takirisuncha, 149 casi, chaita churay kurin pasuncha, chay pinisian Jehová Dios atipaskanmanta takin. Takita tukuskanstawa, hermanos René, ukmanerkuita ropa pasuncha. Takirinach. Ya, mañana tu soncho, Jehová de Fichama. Tatayo Jehová, maita agradecer juego, gracias, nego Jehová, ya. Mai mona cuinio canque, su magia chicuaigo, con pagarinto y chaigo, oxu ya cuinio castaigota, y caiwaño y cajtimpis, no ya chaigo, que hagan guaños castap, se dichimunaguita. Jehová Dios nigo, ya chaigotas con ampis, can harcawafnigo canque, chantapituki meinamanta, can yanapashuaigo, y con ano kayo manta dependen, chay pachatapis churakunayopa, may sumak pacha kan mantamo, y chay tatafri no kayo chay manjira, chay yawampuni purikunayopa. Yana pariwaigo sa pognigota, a veces mana kalpitaigo faltan y faltan puni, ya no a veces ma purikuyatigocho o mana yachikuyatigocho. Yana pari hermanos nigota, pisantita que con un causa nigos al fuego. Max ni llevan, mañana y gota, hoy Jesús su tiempo. Amén. Parlari kamulay sugmanta ujne. Hola Isabel, buen día. Hola Isabel. Buen día, hola Cairo, buen día. Buen día hermano Abdón.
Hermana Marta, Domitila.